8 ноябрь 2020 жыл авторына кірем. Біз туғандар жол жегіндегі уналарды тартабыз. Кечки базар башталды. Toyota Avensis үлгісіндегі автоунадан тартып баштайын. Жылы 2002, объем 1.8. Басы $2900, 0706 57 74 23. Honda Accord $4400, 0703 58 39 91. Коробка механика 2003 жылы шығарылған, объем 2. Қышқы дөңгөлөктөр туғандар, жақша балда. Срочно Honda Step үлгісіндегі автоуна сатылады. Жылы 97 $3900, 0703 93 94 04. 2 объем. Honda Odyssey 2000 жылы 2-3 объем $4000, 0703 58 39 91. Коробка автомат. Қанша болыр басы? Golf 3 универсал 150 000 сом басы. 0502 242 020. Жылы 94 1.8 объем, коробка механика, расход 7-8 литр. BMW 39 кузовтағы. Басы $2800, 0709 749 877. 2.5 объем, коробка автомат. Қара кожаный салон. Passat 3 универсал 115 000 сом. Matiz 2'ge almaşam deyt 0708 88 81 89. Жылы 90 1.8 объем, коробка механика. Nissan родная краска 2001 0707 59 39 30 $4500. Коробка механика. Nissan Skyline. Golf 3 универсал. Жылы 93 1.6 объем 135 000 сом, срочно сатылат. 0709 09 60 75 1.6 объем. Жылы 93, коробка механика. Салам алейкум бәке. Бұлыр бас қанша? 125 000. Бұлыр басы туғандар 125 000 сом. Mercedes-Benz 124 250 000 сом, 0703 915 315. Жылы 93 2-3 объем. Ассаламу алейкум бәке. Қанша болыр басы? Жазып тұрады. Ошондан да түшіп бересіз бе? Анча-мунча. Кішіне түшіп бересіз? Черный кожаный салон. Toyota East $4500, 0505 88 08 81. Пробег 164 448 км, 1.5 объем, жылы 2003. Toyota Avensis
2002 18 объем $3200 0707 143 939 telefon nomeri. Assalamu alaikum. Qancha bo'lur bası? Bo'lur bası 230 ming so'm. Golf 2 90 ming so'm bası. 0500 96 11 96 telefon nomeri, yılı 92 18 объем 78 расход, коробка механика. Toyota Avensis 0706 36 50 36 $5000 2.3 объем, levый rul, коробка автомат, benzin, 2004 yılı. Almashqanga bo'ladi deydi. Assalomu alaykum bayka. Qancha bo'lur bası? 4900 berem. 4900. Qanday mashina bilan almashasiz? Bakka mashina ko'rmoychi. O'zingiz ko'rib anani. Жаңырақ unaga almasham deydi туғандар. Honda Civic 230 ming pробег, 99 yılı, 1.4 объем, 0707 90 96 96. Bası qancha ekan? 175 ming so'm. Golf 4 yılı 99 220 ming so'm, 0709 24 55 22. Audi kabriolet, pробег 170 ming kilometr, bası to'g'anдар, bası ушул 200 ming so'm o'xshaydi, жазылбай qolibdir, жақсы. 0700 32 93 94, pробег 170 ming kilometr, 2.3 объем, коробка mexanika, bo'lur bası to'g'anдар 170 ming so'm. Бұл байке üstü açılады. BMW üstünde lük açılatken toğanlar açılat işteyt 2 объем 0509 96 86 66. Bası qancha kimdiki bu? Toğanlar esi jokken aytılgan номерге çalıp baсын bilsеңizdер болады. Subaru Legacy, коробка автомат, yılı 99 240 ming so'm, 0508 97 92 97 to'g'anдар telefon nomer, коробка автомат. Assalomu alaykum. Qancha taqsirim bası, bo'lur bası? 220. 220 ming so'm. Bo'lur bası to'g'anдар 220 ming so'm. Mınake toğanlar жол жээгинде кечки базар кызуу жүрүп аткан чак. Бүт элдердин баары жол жээгинде азыр алуучулар. Honda Accord 2.4 объем $6,5 ming, 0700 44 44 15 2003 yılı, 190 ming kilometr, pробег 2.4 объем 810 litr расход. Assalomu alaykum. Alaykum assalam. Bayke bo'lur bası qancha? 6400. 6400 Bo'lur bası $6400. Mercedes-Benz $4800, 0700 44 44 15, Yaponец, Avantgarde, yılı 97 3.2 объем, кожаный салон.
Honda Civic Universal. Жылы 98, 165 миң сом, 0508 13 03 83. Жылы 98, 1.5 объем, коробка автомат. Болор басы қанчаға бересіз? 150 миң сом. Болор басы 150 миң сом. BMW 34 кузовтағы басы 350 миң сом. Телефон номерді айтым. 0708 07 07 46 Ванус. Кожаный салон оқшайды. Açıp koyunuz. Sprint'e de tartmak. Коробка механика. Туғандар. Кожаный салон. Салону таза туғандар. Ем болор басын айтын қаншаға бересіз? 350 допа. 350-ден чөс бі? 340 миң сом туғандар болор басы. Түш. Спринтер грузовой, bir скатту. Объем 2-3 объем, жылы 98, коробка механика, басы қанша? Басы болору 270. Болор басы 270 миң сом. Телефон номерді айтып қойыңыз. 0554 0554 31 31 30 07. 07 туғандар телефон номері. Isuzu Elf, будка, 2,5 миң доллар. Объем қанша? 3.1, коробка автомат, 0775 00 95 92 телефон номері. Срочно сатылат дейді туғандар. Екі скатту.